Yes, murakaza neza ku Nzozi TV wano amudahwema gukurikirana amakuru meza kandi ashimishije. Ahangaha rero tugarutse tuje kubagezaho uburyo umuhango wo gusezera kuri umuyobozi w'ikirenga wa Irani wo bita Ali Khamenei Ayatollah ari gusezerwaho guhera ejo. Ariko muri rusange byatangiye uyu munsi ku itariki 5 aho bagiye bamusezeraho, ariko iyo urebye ubona byaratangiye ku itariki 4 aho ibihugu bisaga 100 byose byahuruye bikaza muri uyu muhango. Ubwo byari byitezwe ko nta numwe uzahagera bose kuko bari barabujijwe na Amerika ndetse na Israel, ariko byaratunguranye ubwo abayobozi batuye isi batandukanye harimo Uburusiya, Katari, harimo za Kuwait, harimo za Iraq n'abandi benshi batandukanye bose bitabiriye uyu muhango. Byo nkubwira ngo abakuru barenga 100, abakuru b'ibihugu cyangwa se abantu intumwa n'abakuru b'ibihugu barenga 100 bitabiriye uwo muhango. Icyatangaje abantu benshi rero habonetsemo Uburusiya, habonekamo izo za Katari nahoze nkubwira, habonekamo za Kuwait, habonekamo za Iraq n'ahandi henshi hatandukanye bitabiriye uyu muhango, aho byatunguye banshi bakibaza ati se ko twari twarababujije bigenze bite. Aho uyu munsi rero Donald Trump yavuze ati ntago nari nzi ko uriya mugabo yakundwaga bigeze ahangaha. Aha rero ndakubwira ngo ni ku Nzozi TV wano, urakora subscribe, ukoresha ukora like maze utange ibitekerezo byawe. Twari tuzi ko bari bavuze ngo nibibeshya bakajyayo, Amerika na Israel bari bavuze ngo nibibeshya bakajyayo hakagira bajyayo ko bazabarasira muri uwo muhango, ariko ibyo babirenzeho. Za Iraq, za Katari na za Kuwait baravuga bati oya, ibi ntago ari byo, twebwe turi ibihugu byigenga, nta numwe ugomba kudufataho ububasha n'ubushobozi. Bemeza ko bagomba kujya he, bagomba kujya gushyingura cyangwa se gusezera bwa nyuma kuri Ali Ayatollah Khamenei. Ubwo rero byari ibicika, nibyo nkubwira ngo nibwo bwa mbere mu mateka hateranye ibihugu bisaga 100 bije mu muhango wo gusezera no kunamira umukuru w'ikindi gihugu. Noneho nibyo nkubwira nyine nibwo bwa mbere bibaye. Ikindi cyabaye igitangaza nuko muri Irani habonetse ahantu hakirirwa miliyoni 20 zose zari zaje mu muhango. Nibwo bwa mbere nta kindi gihugu gifite ubwo bushobozi bwo kwakira miliyoni 20 icyarimwe, kandi nta n'ikindi gihugu cyabashe kugira event yo gukusanya abantu bagera kuri miliyoni 20. Bibaye ubwa kabiri Irani ubwo yakiraga Khamenei wundi wishwe n'umutima ubanzirizwa n'uriya, yagize ate we bakiriye miliyoni 10. Ubwo rero umva ko Irani ni igihugu utamenya uko giteye, gitandukanye ibindi byose. Murazi ko u Rwanda rwo rufite stade ishobora kwakira abantu 46,000, mu gihe Irani ifite stade ishobora kwakiriramo abantu miliyoni 20. Ni ibintu biri very very complicated kandi ntago biri no comprehensible. So ubwo rero ahangaha ndakweruka rero nkubwira uburyo umuhango na kalendiriye cyangwa se timetable yo kuntu uyu muhango mugomba kuwukurikirana guhera kuri tariki ya 5 gukomeza, aho uyu munsi n'ubundi ku itariki 5 umurambo wa Ayatollah, umugaba w'ikirenga cyangwa se umuyobozi w'ikirenga wa Irani, uracyari i Tehran niho wiriwe, kandi nejo ku itariki 6 niho uzakomereza, nyuma uhave werekeza muri Qom, nuva muri Qom ujye muri Iraq. Ubwo rero uko niko umurambo ugomba kugenda werekeza mu bice bitandukanye bawusezeraho. Aho hazaba ari ku itariki 8 ubwo uzaba uri mu Irani, uzakomeza i Baghdad, muri Irani nibyo uzakomeza ku itariki 8 uzaba uri muri Iraq, ntago ari Irani, muri Iraq.
noneho have ujya aho bita Kabara nuva Kabara uzerekeza Najafu, nuva Najafu werekeze Baghdad. Aho ni ukuntu mu byo umurambo uzagenda ugenda bajya kuwusezeraho, kuyusezeraho. Ubwo rero umurambo ugaruke muri Irani bajya kuwushyingura, aho ni muri Mashhad niho uzashyingurwa. Dore niho hari n'ubundi Mashhad niho hari irimbi ry'abayobozi bakuru b'ibikomerezwa hariya muri Irani. Ubwo rero umuhango wo gushyingura nuko uteganijwe. Ubwo rero nyuma y'ibyo ngibyo ndateka ko abanyamerika n'abantuze bavuze ati batinye, kuko bari bo bita Pakistan ndetse n'Ubuhinde byari byavuze ko Israel nibeshye igasabota uriya muhango, ko bo ubwabo bashobora kwizingazinga nk'urupapuro. Ubwo rero Israel ishobora kuba yatinye gukora ibara, ariko ikindi cyabaye muri uyu muhango gitunguranye nuko hari abantu bari barapfuye. Israel yatubikiye ko bapfuye, ariko uyu munsi wa none bakaba bagaragaye muri uyu muhango ari bazima. Ibyo rero bagaragaye rwose ari bazima. Ibyo byagiye bitungura abantu benshi. Ikindi cyagaragaye ni ukubona abantu b'abanyacyubahiro baririra imbere ya kamera, bakarira kubera uriya mugabo, dore ko bavuze ngo uriya mugabo rwose apfuye nk'intwari kandi apfuye yitangira igihugu. Ubwo rero ahangaha niho bavuga ko yahowe Imana. Ubwo ikindi nshaka kubwira ku by'uyu muhango bikomeje gutungurana nuko abana ba Ali Khamenei Ayatollah bagaragaye mu gihe twari tuzi ko ari Mujtaba Khamenei ariwe wenyine wari usigaye, ariwe nawe musimbuye ku buyobozi. Hagaragaye abandi bana batandukanye. Bikaba byateye abantu impungenge yuko Amerika na Israel bashobora kubasikana bagatangira kubagendaho babahiga bukware. Ubwo rero ariko sinzi impamvu bagaragaye iki gihe ntago nzi impamvu nanjye bagaragaye. Aha rero turakubwira ko uza gukora subscribe, ugakora like, maze ugatanga itekerezo cyawe. Ikindi ni inama iri hagati ya Iran, mu gihe hari inama ya Amerika ndetse na Israel iri kuba aka kanya tuvugana. Hari indi nama ya Iran ndetse na Hamas ndetse na Hezbollah. Ivyo mu birabera iteyira muri Iran. Naho ku rundi ruhande rero perezida wa Leta Zunze za Amerika ndetse na Israel nabo bari kwindi nama yo kwiga uburyo bagenza iki gihugu. Ariko na Iran na Hamas ndetse na Hezbollah nabo bari kwiga neza iby'iki kibazo. Ntabwo tuzi rero iyo biva niyo bigana. Wowe gusa ujye kunkorera subscribe, ukoreshe kuri like, maze utange igitekerezo cyawe. Twihuse dusoza inkuru yacu. Mu Burusiya murabizi ko bwafashe indi ntara cyangwa se indi migi myinshi itandukanye ikomeye cyane, aho hari imirongo y'ubwirinzi, hari inkuta zikomeye cyane. Ariko mu gihe cy'imyaka myinshi Uburusiya bubashe kwinjira muri uyu mujyi, bwamaze gutangaza ko bwamaze kuhafata, dore ko na Perezida Vladimir Putin nawe yahageze muri uwo mujyi akajya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni ahantu hari intera y'ibirometero 200 uvuye ku mipaka Uburusiya buhanaho na Ukraine imbibi. Baje Vladimir Putin rero yafashe indege rutemikirere aragenda ajyayo muri kilometero 200, ajyayo rwose kureba uko byifashe. Ubwo rero urumva ko ari icyizere, ari nta kinyoma kirimo, ahantu umukuru w'igihugu yarinze kwirebera. Ariko ndakubwira ngo habereye ibidasanzwe. Ubwo rero arakubwira ko Uburusiya bukomeje gusonga mbere, mu gihe Ukraine ikomeje kurasa mu Burusiya muri za St. Berg hose barakarasa. Ariko Uburusiya bakaba bati ibyo ntacyo byahindura ku mirongo y'imbere ku rugamba. Twebwe uko barasa ni ikiguzi, uko barasa imbere iwacu mu gihugu ni ikiguzi cyo gufata ubutaka bwabo. Ubwo rero
ntago nzi uko bigomba kurangira. Wowe rero ndakwibutsa ko ari ku Nzozi TV 1 kandi ukeneye kugira ibyo uhaha bijyanye na electronique ndetse n'ikoranabuhanga, wanyarukira ku rubuga rwacu inzozi.com maze ukahaha, maze delivery hafi aho tukaba twagutakayeho. Ubwo rero ntarondogoye, mwari kumwe na Nzozi.com, inshuti y'abana, icyizere cy'ubuzima.